بقاسي بجهجة عرش عظيم بقاسي بي راضي بو جماع قبول بك رب مزن وكريم حمد وشكر وسنا جاء الله تبارك ربكو أمديسا قهاندنا موسيما حب ومحبته دمو دم صالا عشق وسعادته بهار نيسانا أفينا محمد رحمته پیشیوان امته دیسا بقاسی بگهیجن عرش رب اکبر حتانی روژا محشر و کوسر لسر محمد ریبر و سرور تم صلات و سلام بقدر بنکو ام جو امتاوینه ام لپی قرآن و سنتاوینه و ام ایرو جبو مولوداوی لفرجبینه رب عالم جبو ما جبو هبونا خو و امر و نهی خو هایدار بکه قاصد خو حبیب خو مزهر قاب قوسین جد حسن و حسین باو فاطمه سیدای عالمه خدیه سوی و مظلومه خاتم الانبیاء ریزان اولیاء حضرت محمد مصطفى جمر شاندیه دیسا بقاسی خدا قبول بکه و پی رازی به او خاص صلات و سلام لسر سروک و رهبر و مزن ما محمد احمد و محمود و مصطفى به و لسر آل و اصحاب و امتاوی به گلی اویندار پیغمبر گلی میوان عزیز گلی سیدا و ماموستین هیجا گلی خوشکو برین ما هون تفدا بخير هاتن مولودا حضرت محمد عليه الصلاة والسلام هون تف بخير هاتن سر سرو سر چاوارا هاتن بسم الله الرحمن الرحيم Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Hamdolsun şanı yüce Rahman'a, şükürler olsun Hazreti Muhammed Aleyhissalatu vesselam'ı alemlere rahmet kılana ve şükürler olsun bizleri bu kutlu mevsimde bir araya getirene, peygamber aşıklarını, peygamber sevdalılarını meydanlarda buluşturana ve gönüller sultanına salat ve selam olsun. Müminlerin önderine, ümmetin rehberine milyon defa salat ve selam olsun. Hoş geldin, safa geldin, nur geldin, rahmet geldin, şeref verdin efendim. Mübarek olsun, rahmet olsun, kutlu doğumun, nurlu doğumun. Es-salatu aleyke ya Resulallah, Esselamu aleyke ya Habiballah. Aziz ve muhterem peygamber aşıkları, Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın kutlu viladeti münasebetiyle bir kez daha birlikteyiz, bir aradayız ve sözün hemen başında bugünün hepimiz için mübarek olmasını, hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Günümüz, gününüz mübarek olsun, kutlu olsun diyorum. Efendim, aramızda çok değerli bir misafirimiz var. Sayın Muhammed Emin Esedi, dünya Kur'an-ı Kerim okuma birincilerinden, kendisini Kur'an tilaveti için huzurlarınıza arz ediyorum. Esselatu aleyk. Esselamu aleyk. Esselatu aleyk. Esselamu aleyk. Esselatu aleyk. Esselamu aleyk. Esselatu aleyk. Esselamu aleyk. Esselatu aleyk.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. صدق الله العظيم.
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. بجمر حمد و ثنای قلب و جان امددن بوی خالق کون و مکان و به انسان دای زانین با کرم خوندن و هم حکمت و علم و قلم اول و هم آخر رب عظیم هم علیم و هم کریم و هم رحیم مالک افلاک و عسمان بحر و بر رازق جمله هین روح دبر ام تمام آنین وجود بقدرت جن و انسان وی به اسم رحمت نعمتا خوش ام کرن کو مسلمان هم محمد سرسر مکر شوان بوی هدایت دام قرآن کریم رهبر چون صراط المستقیم ای خدای به شریک و به مکان تو به ایمان نهلی تو زمان دور نکی متا هبن کو ام بجین یک دم یا رب جدین خوی مبین ما بکی یا رب ج اهل پر وفا تابع ریکا محمد مصطفى شاشنکی مجبریه تا آخرتی طاهر امن و جنان و جنتی ای محمد سرور هر اسفیا خاتم هر مرسلین و انبیا مثل باران بهار رحمت پر ببالین سر رب عزت هرچه اسامی ملون که هیه او ده اصل عکس و حباتیه روج و شب هم بحر و بر نهر و نبات تذب اشقات لقا من در حیات لید لیکو منش حبات فقیر او دگر دابا ملال من اسفیر لو بزارین لبر درگاهته ام دکن هیوی شفدلو جاهته تو شفاعت کی لموان عاصیا برگو هاکی عرض حالو غازیا سلی یا ربی وسلم بعدد سرحو جان محمد تا ابد ست شکر یا رب تدام اب رسول مال بیوی دین اسلام کر قبول ام دکن هیویج رب العالمین دور نکم سر یا نبی امین ناو کسی سر عرض و اسمانات تمام کس نبو پشتر جوی خودی مقام ام بخاطر ناوی وی چه بونتر عرض و اسمان روج و عالم هیب و شب خوی سعادت کی مزن بو بقدر که محمد ناصر و لکر نظر قنج عالم مصطفی بگمان افتخارا متوای هر زمان لو محمد خوش حبيب ذو الجلال صاحب إكرام وقدرك بركمال أو جبوي مسكين وجارة برجلك دل حنون بو بقدر قنجي فلك لو جبوا الرحمة إله العالمين هاتي يسر عالم نور الأمين بقرا دستي مؤمنة أي جان جان سيو سيوان سر ما بترو جاقران خوش نزانم وصف بجملة ونبي بس سلام رب عالم سر تبي أمجي أشقى جان ودل باخ
hoş kelam ser Muhammed'e selatu ve selam. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله سد پیروز هات او شفیع محشره الصلاة عليك والسلام عليك سد پیروز هات خود حوض کوثره الصلاة عليك والسلام عليك سد پیروز هات او شبح الصلاة عليك والسلام عليك هات حبيب الله رسولنا مدار الصلاة عليك والسلام عليك پیروز هات افتخار عالما الصلاة عليك والسلام عليك هاترون يا عرض بحر كل زمان الصلاة عليك والسلام عليك زد پیروز هات دستگیری بکسان الصلاة عليك والسلام عليك دربو کهنی یا علم و مدرسه الصلاة زد پیروز ها سرور مل سلام الصلاة زد پیروز حق دامه و شیرین خلاص الصلاة سر خیری به او بوهار و او نوروز الصلاة صد پیروز و صد پیروز و صد پیروز الصلاة امجه عشق جان و دل با خوش کلاس الصلاة سر محمد الصلاة والسلام الصلاة عليك والسلام عليك الصلاة عليك الصلاة عليك والسلام عليك الصلاة عليك الصلاة عليك Bütün bayrakları görelim. Nurun arşa ulaştı, meydanlar doldu taştı. Sevdan sınırlar aştı, hoş geldin ey sevgili. Sevdan sınırlar aştı, hoş geldin ey sevgili. Dermansın derdimize, nur katın çehremize. Dermansın derdimize, nur katın çehremize. Hoş geldin şehrimize, hoş geldin ey sevgili. Hoş geldin şehrimize, hoş geldin ey sevgili. Elhamdülillah, elhamdülillah. Evet. Eşlik ettiğiniz zaman sesiniz o kadar güzel geliyor ki tarif etmesi çok zor. Şimdi buradan hep bir ağızdan anam babam sana feda ya Muhammed diyeceğiz. Hep bir ağızdan.
şah damarıdır. Onunla bu ümmet şahlanmalıdır. Canlar özüne minle yanar Muhammed. Ana babam sana feda Muhammed. Canlar özüne minle yanar Muhammed. Ana babam sana Hazır mısınız? Canlar özüne minle yanar Muhammed. Canlar özüne minle yanar Muhammed. Aziz peygamber aşıkları, aramızda çok kıymetli misafirlerimiz var. Birazdan kendilerini takdim edeceğiz. Bu arada istiyorum ki hep beraber bir selam gönderelim. Hatırlayacaksınız, önceki yıllarda da yapıyorduk bunu. Alemlere rahmet olana diyeceğim, hep beraber selam olsun diyeceğiz. Hazır mıyız? Alemlere rahmet olana, hak ve adalet rehberine, eşsiz önder Hazreti Muhammed Mustafa'ya selam olsun. Maşallah Diyarbakır. Evet, misafirlerimiz hazır. Efendim hoş geldiniz, şeref verdiniz. Saygılar sunuyorum. İttihadül Ulema Genel Başkanı saygıdeğer Molla Enver Kılıçarslan aramızdalar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Filistin'den Hamas sözcüsü Doktor Sayın Sami Ebu Zuhri aramızdalar. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Güney Kürdistan'dan Şeyh Molla Reşit Taha Osman aramızdalar. Teşekkür ediyoruz. Yine Batı Kürdistan'ından Şeyh Zahid Haznevi aramızdalar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ve Mısır Cemaat-i İslami yöneticilerinden Sayın İslam El Gamri aramızdalar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Siz çok değerli peygamber aşıkları, Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı anlama ve sünnetini yaşama temalı Mevlid programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah yar ve yardımcınız olsun. Peygamber aleyhissalatu vesselama, Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın yolundan yürüyenlerden sizler eylesin. Bildiğiniz üzere her yıl platform olarak hazırlanan bazı mesajları siz değerli peygamber aşıklarına iletiyoruz. Bu yılki 2018 yılı miladi ve 1439 hicri mesajını siz değerli peygamber aşıklarıyla paylaşıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Peygamberi anlamak, Kur'an-ı Kerim'i özü ve hikmetiyle korumaktır. İlahi mesajın amaçlarına ve gayelerine katıksız, duru bir şekilde ulaşmaktır. Bu yol, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin açıklayıcı, öğretici ve terbiye edici vasıflarını fehmetmektir. Sünneti yaşamak, tüm amel ve davranışların merkezine rıza ilahi yerleştirmektir. Allah'ı sevmek, Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı sevmektir. Onu sevmek, ona uymaktır. 2. Peygamberi anlamak, inanç, amel, fikir ve duruşumuzu İslam ile uyumlu hale getirmektir. Beşeri ideolojilerin, İslam dışı düşüncelerin, bid'at, hurafe ve sapkınlıkların şerrinden Allah'a sığınmaktır. Sünneti yaşamak, doğru istikameti ve nebevi yöntemi yol edinmektir. İslami sorumluluk her şart ve zeminde Müslümanlarla birlikte yol almak ve asla zalimlere meyletmemektir. 3.
Peygamberi anlamak, ey Allah'ın kulları, kardeş olunuz ilkesinin hakkını ikame etmektir. Ve bu kardeşlik ancak ve ancak İslam kardeşliğidir. Sünneti yaşamak, Müslümanlar arasında muahat, yani kardeşleşme kurumunu yeniden inşa etmektir. Muahat, muhaciri ensara, siyahı beyaza, fakiri zengine ulaştırmaktır. 4. Peygamberi anlamak, onun ahlakı ile süslenmektir. Onun muhteşem ve muazzam ahlakını her alanda ilke edinmektir. Ve biliniz ki onun ahlakı Kur'an idi. Sünneti yaşamak, savaşta ve barışta, dostlukta ve düşmanlıkta, sevgide ve nefrette ölçülü olmaktır. Bakara suresi 190. ayette muhakkak Allah aşırı gidenleri ve haddi aşanları sevmez düsturu ile ahlaklanmaktır. 5. Peygamberi anlamak, ırkçılığa dayalı menfi asabiyetten arınmaktır. Peygamber aleyhissalatu vesselamın ayaklar altına aldığı ırkçılığı başımıza yeniden çıkarmak asabiyeti cahiliyedendir. İslam'ın millet anlayışı saf ve berrak haliyle ümmet anlayışıdır. Sünneti yaşamak, insanlığın onur ve gayretine sahip çıkmak, Allah'ın hududunu muhafaza etmektir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ey insanlar, Rabbiniz birdir, babanız birdir, hepiniz Adem'in çocuklarısınız, Adem ise topraktandır nidasını en gür bir şekilde haykırmayı insani görev olarak bilmektir. 6. Peygamberi anlamak, İslami nasların ruhuna bağlı kalarak mezhepsel yorumları ve fikri ayrıntıları kültürel zenginlik saymaktır. Mezhepler birer vasıtadır. Aracı amaç haline getirmek cehalettir. İslam ümmetinin en büyük sorunlarından biri mezhepçilik ve iç çekişmedir. Sünneti yaşamak, tarihi olaylardan ibretler alarak geleceğimizi ihya ve inşa etmektir. Mezhepsel tefrikanın ve ayrılığın tedavisi, sakın ha benden sonra tekrar küfre dönüp de birbirinizin boynunu vurmaya kalkışmayın biçimindeki nebevi ikazına uymaktır. 7. Peygamberi anlamak, İslam'ın şiar ve kutsallarına vefa göstermektir. Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa Müslümanların tartışılmaz kutsalıdır. İlk kıblemiz olan Mescid-i Aksa ve Kuds-ı Şerif Siyonistlerin işgali altındadır. Sünneti yaşamak, İslam'daki ruhunu ve izzetini diri tutmaktır. Çevresi Allah tarafından mübarek kılınan Beytül Makdis'i kurtarmak, özgürlüğüne kavuşturmak her Müslümanın vefa borcudur. 8. Peygamberi anlamak, sizin en hayırlınız, ailesine karşı en hayırlı olanınızdır biçimindeki nebevi mesaja gönül açmaktır. Sünneti yaşamak, cahiliye bataklığında istismar edilen emanete sahip çıkmaktır. Bu değerli emanet elbette toplumu inşa eden annedir. Annenin değeri ise cennettir. 9. Peygamberi anlamak, her zaman ve her şartta en doğru duruşu sergilemektir. Olağanüstü durumlarda bile insanın fıtri haklarını karşılamak, peygamber adaletinin gereğidir. Sünneti yaşamak, insanların can, mal, namus ve diğer yaşam haklarını muhafaza etmektir. Maide suresi 8. ayette buyurulduğu gibi, Allah için hakkı ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimseler olun.
bir topluluğa duyduğunuz kin sizi adaletsizliğe sevk etmesin. Bu ilahi düstur daima biz ümmeti dirilten bir mesaj olmalıdır. 10. Peygamberi anlamak, Kur'an ve sünnet emanetine sahip çıkmaktır. Bu emanet İslam dininin temelidir. Dini naslar bellidir, açıktır ve şeffaftır. Sünneti yaşamak, nebilerin, sıddıkların, şehitlerin ve salihlerin yolundan gitmektir. Bu yol İslam dininin özüdür. Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'ı seçtim. Maide suresi 8. ayetteki mesaj değişmez bir ilkedir. Allah cümlemizi bu mesajlar doğrultusuna yürüyenlerden ve peygamberin izinden yürüyenlerden eylesin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tekbir! 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 دکا پیش سرو که مرهبر مرزان مکیه دکا پیش خلاص یا مرزگار یا آزاد یا مکیه دکا پیش سرو که مرهبر مرزان مکیه دکا پیش خلاص یا مرزگار یا آزاد یا مکیه محمد محمد رحو جان محمد 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 دلو جان محمد 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 رحو جان محمد 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 دلو جان محمد Lebbeyk Allah'ım fedayız o aziz kitabına. O aziz kitabına, Lebbeyk Allah'ım hazırız emrine hitabına. emrine hitabına, Lebbeyk Allah'ım fedayız o aziz kitabına. o aziz kitabına, Lebbeyk Allah'ım hazırız emrine hitabına. emrine hitabına. Lebbeyk Allah'ım kabul et bizleri dergahına. Lebbeyk, 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 lebbeyk ya Allah, lebbeyk ya Allah, lebbeyk ya Allah, lebbeyk ya Allah. Lebbeyke ya Allah. Tekbir! İslam coğrafyasının bazı beldelerinde yaşatılan zulmü, mezalimi hepimiz biliyoruz. Ve gündemde tutmaya gayret gösteriyoruz. Bu program vesilesiyle inşallah yine o mazlum beldeleri buradan gündeme taşıyoruz ve dikkatlere sunuyoruz inşallah. Sahnede minik kardeşlerim var. Kıyafetler farklı. Belki renkler de farklı. Ama onlar aslında ümmetin birer parçaları, bir bütün.
farklı azalar, farklı renkler, farklı kıyafetler. Bunlar bizim yavrularımız, bizim çocuklarımız. Ama bugün her biri bir başka İslam beldesinin çocuğu olacak. Ve buradan temsilen İslam aleminin çok önemli noktalarından inşallah orada yaşanan zulmü kendi dillerinde, kendi lisanlarınca bizim dikkatimize sunacaklar. Biz sözü uzatmadan kardeşlerimize devrediyoruz. Buyurun. Ben Mısırlı Esma, ümmetin körpe şehidi, minik yüreğine dağa kadar iman sığdıran bir fidan, dar ağaçlarına asıldım, zindanlara atıldım. Sesim duyulmaz belki ama Nil gibi çağlıyor gözyaşlarım. Çığlıklardan farksızdır dökülen kanım. Duyun beni ey kardeşlerim. Ben Esma, ümmetin sessiz şehidi. Tekbir! Ben Filistinli çocuk, doğduğumda kendimi savaşan içinde buldum. Gözümden yaş değil kan gelir, savaşırım ben zulme karşı. Oyun nedir tatmadım ben, hey sen. Oyunda vurulursam ebe olursun. Ama ben oyun oynarken şehit olurum. Tekbir! Ben Suriyeli çocuk, bedelim ekmeğe, bir yudum suya muhtaç. Bana silah uzanır, güller çiçekler değil. Ben silahtan başka oyuncak görmedim ki. Ben Arakanlı çocuk, ne zaman duyulacak kahım, ne zaman duyulacak feryadım. Sen okula başladığında savaşta olacağım. Kitap, defter görmeden kuş nedir, çiçek nedir bilmeden büyümüş olacağım. Tekbir! Ben Yemenli çocuk, söyleyin nedir benim günahım? Ne zaman duyulacak feryadım? Ne zaman vatanımdan gülmeyi unutmuş, gözümden yaş değil kan gelir çocuklar doğduğunda. Bilmenizi isterim ey yeryüzü çocukları, insanlık ölmesin diyenler. Kardeşsek eğer gelin beraber gülelim, beraber ağlayalım, beraber yaşayalım. Tekbir! Ben ümmetin yetimi, Kürdistan'ın mazlum çocuğuyum. Zaman geldi Zilanda, üzerime bombalar yağdı. Devrin deccallerinden zaman geldi şehzade. Pal oldum küfür ve ihanete karşı, dar ağaçlarına yürüdüm din ve Allah için. Zaman geldi Halepçe'de, baba kucağında kim
kimyasallara boğuldum kukla ellerinden. Zaman geldi Susa'da, cami avlusunda ihanetin kurşunlarına hedef oldum. Zaman geldi Kürdistan'ın şanlı şehri Ahmet'te. Yasin, Hüseyin, Riyad, Hasan, Turan ve Cumali olup bedenim yükseklerden savruldu. İmanım ve İslam'ım için. Tekbir! Ama Kürdistan'ın bağrına iman oldum. Secde secde şehit oldum. Yılmadım, yıkılmadım, pes etmedim. Hamdolsun dimdik ayaktayım. Tekbir! Ben ümmetin çocuğuyum. Filistin, Arakan, Suriye, Yemen, Mısır, Kürdistan'da kardeşlerim zulüm altında. Oysa Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur: müminler bir vücuduna dalarak ederler. Hangisi acıdırsa diğer azardığını hisseder. Ey Rabbim, bize birlik ve dirlik ver. Bize Müslüman şuurları ver. Mazlum coğrafyalarında zulüm gören kardeşlerimize yardım et. Amin. Tekbir! 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 Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Sevgili peygamber aşıkları, şimdi Doğru Haber Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni saygıdeğer Mehmet Göktaş hocam aramızdalar. Arz ediyorum efendim, buyurunuz. Esselatu aleyk. Esselatu aleyk. Esselatu aleyk. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Allah'ın selamı üzerine olsun ey imanın şehri Diyarbakır. Allah'ın selamı üzerine olsun ey İslam'ın şehri, Hazreti Muhammed'in şehri Diyarbakır. Ey bağrında sahabeler barındıran Diyarbakır, Allah'ın selamı üzerine olsun. Bağrında Süleyman bin Halid bin Velid barındıran Diyarbakır, Allah'ın selamı üzerine olsun. Bağrında alimler, evliyalar barındıran Diyarbakır, bağrında Şeyh Said-i Palevi'yi barındıran Diyarbakır, Allah'ın selamı üzerine olsun. Bağrında Yasin börüleri barındıran, Aytaş baranları barındıran, Hasanları, Hüseyinleri, Cumalileri, Riyadları, Turanları barındıran mübarek şehir, Allah'ın selamı üzerine olsun. Siz ey peygamber sevdalıları, bu şehri peygamber sevdalısı olarak kabul ettiren, dünyaya kabul ettiren, tescilleyen muhterem bacılar, muhterem sevdalar, muhterem kardeşler, Allah sizden razı olsun. Öyle bir iş yaptınız ki son 10-15 yıldan bu yana gerçekten dünyada İslam'ın, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın temsil edildiği
en önemli merkezlerden, Mekke'den, Medine'den sonra yeryüzünün Hazreti Peygamber denilince akla gelen ilk merkezi yaptınız burayı. Tekbir! Muhterem kardeşlerim, kimse engel olamadı buna. Olamayacak da. Ve bu artık bir bayram gibi tescillendi. Öyle tescillendi ki artık Türkiye bugünü bekliyor. Nisan'ı bekliyor. Diyarbakır'ı bekliyor ki oradan yeryüzüne aynen Arafat Meydanı'ndan, veda haccından mesajların yayınlandığı gibi ne diyecek acaba? Diyarbakır ne diyecek acaba Türkiye'ye, dünyaya, İslam'a, olup bitenlere diye? İnanınız ki gözler burada, kulaklar burada ve bunu siz yaptınız Allah'ın izniyle. Kimse engel olamadı. Hani Arafat'ta, veda haccında bir ayeti kerime inmişti. Bismillahirrahmanirrahim. El yevme ye'isellezine keferu min dinikum. Bugün kafirler sizin dininizi söndürmekten ümitlerini kestiler artık. Ayet-i kerime Maide suresinde öyle buyuruyordu. Ve aynı meydanda Allah'ın Resulü çıktı, dedi ki inne şeytane kad ye'ise en yu'bede fi ardikum hâzihi. Şeytan artık bu diyarda kendisine ibadet edilmesinden ümidini kesmiştir buyurduğu gibi. Allah'ın izniyle bu Diyarbakır'ın bugünü, Nisan günü sadece ve sadece bir bayram olmaktan ziyade Allah'ın Resulü o veda haccında nasıl ki dünyaya en önemli mesajlarını göndermişse bizler de buradan göndereceğiz. Unutmayalım ki şu organizenin arkasında sadece bir dernek, sadece bir vakıf, sadece bir hoca değil, yüzlerce seyda var. Unutmayın. Yüzlerce alim var. Bu sevda öyle birkaç kişinin coşkusu değildir. Ve burada söylenilen sözler, okunan bildiriler gerçekten yüzlerce ulemanın, alimin, seydanın oturup konuştuğu, dertleştiği, karara bağladığı mesajlardır. Onun için iyi dinleyelim, iyi dinleyelim. Kendiliğimizden konuşmayalım. Hani Allah'ın Resulü Cebeli Rahme'de, Arafat'ta, veda haccında, veda hutbesinde İslam'ın en öne çıkması gereken, baş tacı edilmesi gereken bayrağını kaldırmışsa, orada ilan etmişse ve bir takım kötülükleri de mübarek ayağının altına alıp çiğnemişse, çiğniyorum demişse, biz de bugün aynen onları bir daha tekrar ediyoruz. Ve Allah'ın Resulü'nün baş tacı ettiği şeyleri biz de baş tacı ediyoruz. O buyurmuştu ki ey insanlar, sizin Rabbiniz bir, babanız bir, hepiniz Adem'in çocuklarısınız. Adem topraktandır. Arap olmayana bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük takvadadır buyurduğu gibi biz bunu bir daha üzerine basa ilan ediyoruz ki üstünlük takvadadır. Yine Allah'ın Resulü ayaklar altına almıştı ırkçılığı, asabiyeti, özellikle Arafat'ta, Cebeli Rahme'de. Biz de aynen bugün onun ayaklarının altına aldığını biz bir daha ayaklarımızın altına alıyoruz ve ilan ediyoruz ki İslam olmadan,
Hazreti Muhammed olmadan, Kur'an olmadan Araplar bir hiçtir, sıfırdır. Bir daha tekrar ediyoruz. Eğer İslam yoksa, eğer Kur'an yoksa, eğer Hazreti Muhammed yoksa, eğer bunlar baş tacı edilmemişse, Türk olmak, Türklük bir hiçtir, bir sıfırdır. Tekbir! Aynı şekilde Kürtlük de böyledir. Eğer İslam yoksa, eğer İslam baş tacı edilmemişse, Kur'an baş tacı edilmemişse, Muhammed Aleyhisselam baş tacı edilmemişse, husrandır, çukurdur Kürtlüğün sonu da. Onun için biz buradan haykırıyoruz, diyoruz ki aynen Süleyman Çelebi gibi ümmetin olduğumuz izzet yeter. Müslümanız ya, senin ümmetiniz ya, bundan daha şerefli bir pasaport, bundan daha şerefli bir kimlik taşımıyoruz. Biz bunu buradan bir daha ilan ediyoruz. Eğer İslam'ı çıkarırsanız, Hazreti Ömer'in tabiriyle buyuruyor ki, İnnena kavmun e'azzenallahu bil İslam. Biz öyle bir kavmiz ki Allah İslam ile bizi aziz kıldı. İslam'ı çıkarttığınız zaman, İslam'ı değil de Arapçılığı, petrolü, doları baş tacı ettiğiniz zaman işte bugün olduğunuz gibi rezil olursunuz. Hüsrana düşersiniz. Emperyalizmin topu gibi oynanırsınız arada. Herkese böyle sesleniyoruz. Onun için İslam'ı baş tacı etmeden, hele Allah'ın Resulü'nün çiğnediği, mübarek ayaklarında çiğnediği o asabiyeti, ırkçılığı bilmem neyi kaldırıp tekrar başının üstüne koyanlar, kendilerine bayrak yapanlar hüsrana uğrayacaktır, hüsrana uğramıştır ve daha da uğrayacaktır. Onun için biz herkesi Allah'ın Resulü'nün önderliği altında toplanmaya çağırıyoruz. Bu bir. Muhterem kardeşlerim, yine aynen Arafat'ta Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir takım şeyleri ayağının altına almıştı. Onlardan birisi de faizdi. Faizi ayağımın altına alıyorum buyurmuştu. Ve bugün dünya bu faizden dolayı, bugün bu Türkiye bu faizden dolayı gerçekten ekonomik hayatı, dini hayatı öylesine berbattır ki bunu biz de onun gibi ayağımızın altına almadığımız müddetçe başımız kalkmayacaktır. Bunu da bilelim. Yine Allah'ın Resulü o Arafat'ta buyurmuştu ki Fettekullâhe finnisa, kadınlar hakkında Allah'tan korkun. Kadınlarınız hakkında Allah'tan korkun. Siz onları Allah'ın adına emanet aldınız. Allah'ın emanetine hıyanet edenler asla iflah olmayacaktır. Kurtulmayacaktır. Onun için kendi aramızda bile en basit bir emanet konusuna böylesine önem verirken ya Allah'ın emaneti, ya Allahu Teala'nın bize emanet ettiği ve buyuruyor ki, Efendimiz buyuruyor ki İstahleltüm furucahünne, onların namuslarını Allah adına kendinize helal edindiniz buyuruyor. Onun için bugün dünya, bugün bu ülke gerçekten bu konuda hüsran içinde, felaket içerisinde yaşıyor. Onun için muhterem kardeşlerim, muhterem peygamber sevdalıları, biz bu konuda gerçekten örnek olmalıyız. Bizim ailelerimiz, bizim yuvalarımız, bizim kadınlarımız, bizim kızlarımızın gözleri
mutluluktan gülmelidir ve İslam'dan uzak olan ailelere, yapılara örnek olmalıdır. Onlar bize hasretle bakmalıdır. Bizim yuvalarımıza Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, unutmayalım ki dünyaya öyle bir inkılapla gelmiştir ki, bunu defalarca söyledim. Kardeşlerim, iyi dikkat ediniz. Allah'ın Resulü evi kızlarla doluydu. Erkek yoktu. Yaşatmadı Allahu Teala. Erkek çocuklarını yaşatmadı. Ama kız verdi, Fatıma verdi, Zeynep verdi, Rukiye verdi, Ümmü Gülsüm verdi ve eşlerle doldurdu, halalarla doldurdu, teyzelerle doldurdu. Ey zalim dünya, seyret benim Muhammed'imi. Seyret de gör, kızlara nasıl davranılır, teyzelere nasıl davranılır, eşlere nasıl davranılır. Ey zalim dünya, iyi bak, iyi seyret dedi. Sadece Peygamber aleyhissalatü vesselam bayanlar hakkında nutuk çekmedi, konuşma yapmadı, konferans vermedi, felsefe yapmadı, bizzat dünyaya gösterdi. Onun için muhterem kardeşlerim, buradan aynen Arafat'taki mesaj gibi biz bu mesajı evlerimize götürelim. Bir konu daha, kardeşlerim, Allahu Teala yine o Maide suresinde buyuruyor ki, kardeşlerimiz mealini okudu, bir daha tekrar edelim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu kunu kavvamine bil kıst şühedâe lillah. Ey iman edenler, Allah için adaleti ayakta tutan hakkın şahitleri olunuz. Velev ki kendi aleyhinize de olsa, annenizin, babanızın, akrabalarınızın aleyhine de olsa, Allah için adaleti, hakkı ayakta tutan şahitler olun buyuruyor. Kardeşlerim, evet bu mesaj hepimizedir. Ama özellikle kime biliyor musunuz? Birazcık gücü ve kuvveti ele geçirenlere, fakirken zengin olanlara ve idari yerde bulunanlara, esas yani adaleti kim yerine getirecek? Evet, hocalarımız her gün, her cuma İnnallâhe ya'muru bil adli vel ihsani ve itâi zil gurba ayeti kerimesini Nahl suresinden okuyor. Allah size adaleti emrediyor, buyuruyor. Ama eğer oradaki cemaat, eğer sadece ihtiyarlarsa, emeklilerse, onlar hangi adaleti yerine getirecekler? Eğer o ülkenin yöneticileri, hakimleri, savcıları eğer o camide değilse o ayet kime okunuyor? Onun için adalet denilince özellikle yetki sahiplerine sesleniyoruz ve iyi dikkat ediniz. Adalet öyle bir sıfattır ki olmadığı zaman Allah korusun en büyük fesat çıkar. Ama bu sadece yöneticiler değil. Söylediğim gibi azıcık güçlenen, azıcık kuvvetlenen, azıcık zenginleyen kim varsa onların hepsi adil olmakla, adalet sahibi olmakla mükelleftir. Muhterem kardeşlerim, bu bizim en büyük özelliğimiz olmalıdır. Peygamber sevdalıları, peygamber aşıkları olarak bizler adalet örnekleri olmalıyız. Mahallemizde, apartmanımızda, sokağımızda, okulumuzda, iş yerimizde parmakla gösterilmeliyiz ki bizim dinimiz ancak bu şekilde neşv-ü nema bulup yayılabilsin. Aksi takdirde zulümde, haksızlıkta diğer insanlardan farkımız yoksa bu İslam'ın daha da aleyhine olacak bir şeydir. Ama acı, üzücü şeyler söyledik. Sonunu tatlı bağlayalım. Allah'ın izniyle gidiyoruz. İyiye gidiyoruz.
söylediğim gibi kimse Muhammedi sevdanın, Muhammedi mesajın gittikçe meydanlara, caddelere ve bütün dünyaya ciddi bir şekilde yayılışını engelleyemeyecek, istedikleri kadar üflesinler. Biz buna bugün burada, bu meydanda elhamdülillah bir daha şahitlik ettik. Belki farkında değilsiniz ama bu nuru söndürmek isteyen ne fırıldaklar döndü. Bugünün yapılmaması için, bugünün artık Nisan ayında böyle bir şeyin yapılmaması için ne fırıldaklar, ne oyunlar, ne tuzaklar kuruldu ama elhamdülillah bozdunuz. O tuzakları çiğnediniz, tepelediniz ve yine burada Allah'ın Resulüne olan sevdanızı, aşkınızı bir daha dünyaya, Türkiye'ye haykırdınız. Allahu Teala bizi bu konuda şahitlerden eylesin. Kendisi de şahit olsun ki biz gerçekten Resulünü seviyoruz. Bu dünyada olduğu gibi öbür tarafta da onunla beraber olmak istiyoruz. Allahu Teala bu duamızı da kabul buyursun ve Liva-i Hamd sancağı altında hepimizi cem eylesin. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Esselatu aleyh. Esselamu aleyh. Esselatu aleyh. Esselamu aleyh. Esselatu aleyh. Esselamu aleyh. Sen müminlere rehbersin, kalplerde misku ambersin. Mustazaflara öndersin, serverimiz Resulallah. Sen müminlere rehbersin, kalplerde misku ambersin. Mustazaflara öndersin, serverimiz Resulallah. Diller selam sana ey yar, aşkınla dirilir diyar. Seninle coşar meydanlar, seyyidimiz Resulallah. Diller selam sana ey yar, aşkınla dirilir diyar. Seninle coşar meydanlar, seyyidimiz Resulallah. Selatullah, selamullah aleyke ya Resulallah. Selatullah, selamullah aleyke ya Habiballah. Selatullah, selamullah aleyke ya Resulallah. Selatullah, selamullah aleyke ya Habiballah. Tekbir! 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 Allahu Ekber! Allahu Ekber! Emkine lolo emkine! Emkine lolo emkine! Emkine Ahmet emkine! Emkine Ahmet emkine! Kurbana davavine! Enfer Muhammedine! Kurbana davavine! Davame yekitiye! Aşidi biratiye! Davame yekitiye! Aşidi biratiye! Vay davame yekitiye! Aşidi biratiye! Davame yekitiye! Aşidi biratiye! Davame ilahiye! Dava Muhammediye! Davame ilahiye! Dava Muhammediye! Şboy Hazreti Mehdiye! Şboy Hazreti Mehdiye! Emkine lolo emkine! Emkine lolo emkine!
بناو خدای رحمان و رحیم. تمام حمد و پسندان و وصف قنجیه جی خدای تعالی ربه. او خدای گو آیت قرآن هشکره شان سر رسول خواه جبا گو دنابینا انسان دب حقی و عدالت حکم بکه و جبای بندست و بکسا جی کولتی خود ناس و زوردستا آزاد و رزگار بکه. صلاة و سلام لسر مزن ما سروک و رزان ما حضرت محمد مصطفى علیه السلام به و لسر اهل مالاوی پاک و پاکش و لسر اصحابوی مرد و مرخاص و عقید و لسر تمام اهل ایمان به حتی رجا قیامتی. نور جنور احمدی سر صفات سرمدی داعینه ذات خودی کشف کمالات خدا او بو قلم او بو عقل لو به حدیث دا نقل دریای علم او بو شغل تفصیل علم جمله دا او بو دو جمله رابطه میزان و اسم و واسطه چشم وجود سرمدا. میوان بقیمت اویندارن پیغمبر اون تف بخیر هاتن برنامه اویندار پیغمبری گوبناوه بیرانینا پیغمبر علیه السلام و شوپاندنا سنت آوی جی چار اطراف ترکی جی گلک دولت دنیای جودا میوان گو هاتن برنامه پلاتفورما اویندار پیغمبر راست کریه اون تف بخیر هاتن سرچاوار هاتن. براستی ایرو روژک معنی داره. ایرو هم جبو خلق دیاربکر هم جبو خلق هرما کردستان و یه ترکی و همه مسلمان دنیای روژک بجذبه روژک بجوشه. لورا از و برنامه پلاتفورما اویندارن پیغمبر لچار اطراف ولات گو هر سال ساز دکن دشبهینم بیعتا انصار گو لعقابه پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم را بیعت کرو پیمان و عهد و سوزا گو و بوی بسنتا وی بری و ریدانوی را صادق بمینه. خلق آمده جی خلق هرم جی اف جوینا وانی دوی روژا معنی دار دشبه و بیعتا گو انصار برسول خدا را کرنا. اف هلبست گو هلبستوان ما دوی پلاتفورم دا آنین زمان از دشبهینم او کچو خورتو جوان مدینه گو روژا رسول خدا هجرتی مدینه کرد چو مدینه گو بطلع بهلبست طلع البدر علینا جوان مدینه وی پیشواز کرن. یا رب شاهد به یا رب شاهد به خلق دیاربکر جی وک جوان انصار وک هلبستا طلع البدر علینا دوی پلاتفورم دی عهد و پیمانا خوی به پیغمبر تر نود که شاهد بی یا ربی. تکبیر گلی میوانم بقیمت تما اف سالا پلاتفورما اویندارن پیغمبری گوشبو برنامه نقاندنه تما ناسکرنا پیغمبر و شوپاندنا سنت آویه. ناسکرنا پیغمبر و شوپاندنا سنت آوی براستی فهم کرنا قرآن پیروزه. لورا هر گاوک پیغمبر علیه السلام هر روژکوی آیت قرآن ای پیروزه دیگل حقیقت و حکمت سر وقت بونا قرآن یا بپاک و صافیانه گهاشتنا مساج الهیه شرط و مرج عمل کرنا پیغمبر گو ام راضی بونا خدا دسر همی کار خوا دسر همی تشته خورا بگرن. ناس کرن و
فهم کرنا پیغمبر و شوپاندنا سنتاوی گو ام باوری عمل فکر و رامان خوا لگوری دین اسلام راست بکن ام خوا جی ایدئولوژین بشری بجارکی آزاده بکن جی بدعتا جی خرابیا جی شر و فکر غیر اسلامی ام بجارکی خو بپارزن وش خوا جی غیر سنتاوی ایدئولوژی بشری همو افلاس کرن چه فکر و رامان غیر اسلامی هبون درجیا تاریخ پشتیوی حتی روجامه یک بتن القاده نما یک بتن المیدان نما لبل پیغمبر ناو پیغمبر اویندارم پیغمبر ری و ریدان پیغمبر سنتا پیغمبر هر چو بلند بو یه نیارتیاوی کرن یه سنتاوی پشتا خدانه وندابون سنتا پیغمبرو ری و ریدانوی هر چو بلند بو عمل کرنا لگوری سنتاوی متودک ربانیه بمتودک ربانی مرف لسر استقامت تبات بکه ناس کرنو فهم کرنا سنتاوی خملاندنا با اخلاق پیغمبره ناس کرنو فهم کرنا پیغمبر آزاد بونا جه عصبیت و قومیت یا لبله یگو دوزا عصبیت و قومیت دکن اف جوهر گرانبهایی گو پیغمبر پیشکش کریه قیمت وی جوهری نزانن پیغمبر جه عصبیت خو پاراست یا عصبیت خستی بن لنگ خو که دوزا عصبیت کریه وندا بوی گلی برا دولت اسلام ده هنگام خلافت خلیفه دویمین عمر کره خطاب سلام خدا لسر با دولت اسلام سینو روی 23 میلیون کیلومتر قاره فره بو هناك عرب چون با خلیفه دویمین حضرت عمر گویا امیر المؤمنین تو حزد که ام دولت اسلام امپراتوریا عرب اعلام بکن لبل کره خطاب قحری و گوتوان گلی عربا نایبی راوه هون لبر دریه بیزانس و روما و ایران جبرچینا هون وکی پارسکا و پارس دکر لبل خدا بهاتنا رسول خدا و عزیز و سربلند کرد پشتی گو بی اسلام هون عزیز بون قی هون دخوازن دیسا وگرن عادت جهالت و خدا به عزت جوا بگره گلی برا که خو بی اسلام گرتیه خدا عز و جل او هر عزیز کریه عرب برچیه ملت آبون کم ملت آبون خو بی اسلام گرتن خدا عز و جل او کرن افندی دنیا و آخرته او عزیز کرن دو ملکویده کلا رنجبر فقیر انسان غزان انسان بیعشیر انسان بندست بواسطه دین اسلام بون هری عزیز سروی عرده او عرب گلبر سرای کیسرا او عرب گلبر سرای رستم پارس دکرن ایدی حاکمیت سروی عرده خدا عز و جل خزدسته وان عزت دوان به اسلام عزیز بون سربلند بون لبله چی دما ترکا اسلام کرن بشتا خدا سنتا پیغمبر خدا عز و جل او عزت جوان گرد دا قومکی ده چونکی وعده خدا هیه کی ترکا دین خدا بکی خدا خدمتا جبو خدمتا وی دینی و قومکی دا آماده بکی پشتی عربا اف عزت دا عثمانیه وانجی به اسلام به bayrak اسلام به آلا توحید 60 سالی حکم لدنیای کرن لبله چی دما گوانجی پشتا خدا سنتا پیغمبر خدا
ev izzet juan jistan geli bira geli xuşka îro gelê Kurdî Müslüman ew nobeta tewhîdê yî got Ereb û Osmanî pê ezîz bûn ala tewhîdê hilgirtinê namzetin ji bo izzeta serriye erdê namzetin ji bo hakimiyeta dünyayê. Tekbir! 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 Gelî xuşka, gelî bira, ev ala tewhîdê gohûn hildidin, nebî jî destê xwe bernedin. Wallahi ke ev ala tewhîdê hildaye, hem dünya xwe qezenç kiriye, hem jî Xuda Azze ve Celle ahiret pêdaye qezenç kirin. Ke ev ala tewhîdê hildaye, hakimiyet li qewm û eşîr û dewletê dünyayê hemî kirine. Gelî bira, gelî xuşka, emelkirina bi sünneta pêxember, şopandina sünneta pêxember, muhafazakirina can û mal û namûsê yê. Ji roja got însaniyetê pişta xwe daye sünneta pêxember, gelek tiştê xwe winda kirin. Muqeddesatê me ji me hat dizîn, lewra em bûn gerîbê Resûlê xwe da. Resûlê xwe da bû gerîbê me. Muqeddesatê xwe me winda kir. Canê me, malê me, namûsa me, neslê me yî nû hatî, nivşê me ne di eminiyetê de ne. Medeniyeta Gerbê yî bê îman. Kanûnê wanî nûdem, kanûnê wanî got ew jê re dibêjin nûdem, wek payîzxêrekê însaniyet de birand. Payîzxêr malûme we tevayê di welatê me di herêma me de ji bo navê dibêjin bihara derewîn. Kanûnê wanî nûdem wek payîzxêrekê însaniyet de birand. Lêbelê ew payîzxêr bihara derewîn bû. Ji roja me pişta xwe dayî sünneta pêxember me neslê xwe winda kir. Bi navê xweşî, medeniyet û nûhatinê mi'da însanê me tijî kirin, lêbelê me jiyê wan vala kirin. Ji hêlekê dünya xistin cihazekî, xistin bêrîkek wan, xistin cêbek wan, ji hêladî de ahireta wan ji wan dizîn. Ji ber vê yekê, roja me pişta xwe da sünneta pêxember, can û mal û namûsa me ji dest me çû. Mêvanên bi qîmet du hêlê sünnetê hene. Hêlek ya kesayetiyê yî, yani hêlawê münferîd got kesa mirovan alaqedar dike, kesê got ev hêla sünnetê bikar anîyê ezîz û serbilind bûne. Di hengama Resulê Xweda sallallahu aleyhi ve sellem bi qasitî hate şandin. Resulê Xweda însanê ji pûtxana, ji meyxana, ji nava diza, ji qiştê eskeriyê, ji mazatê kola derxistin anîn di zanîngeha Xwedê, di zanîngeha sünneta Xwedê kirin însanên herî medenî. Medeniyeta dünyayê esasê wê ji Medînê ava bûye. Esasê medeniyeta dünyayê ji Medînê pêşiqiye. Ji ber vê yekê hêla sünnetê yî kesayetî mirov ezîz dike, mirov serbilind dike, mirov di mulkê Xweda de welew di meqamê rênjbera jî de bê, kesê xwe bi sünnetê girtiyî ezîz û serbilind bûye. Hêla wê dünya ya civakiyê gelî bira. Tekbir! 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 Hêla sünnetê civakî, civakê alaqedar dike. Çünkü du tiştê got civakê alaqedar dike heyî. Yek jê gelî bira alima alaqedar dike, ya dünya jî
ایداروان علاقدار دکی هگر عالم گو امیندار و وارث پیغمبرن هگر سنتا پیغمبر بیگمانی پیشکشی امت نکی امت اسلام دناوا تاریتیه دناوا گناه و منکرات آده و غرق ببه یادو دیاجی هلا ایداروان علاقدار دکی هگر ایداروان اساس ایدارا خو لگور سنتا پیغمبر علیه الصلاة والسلام راس نکی و ایداروان ده ظلم نحقی دبندی هبه ایداروان هر وها لازمه ایدارا دولتا خو یا حکومتا خو ایدارا دولتا خو لگور عدالت تأسیس بکه چونکی رسول خدا صلی الله علیه وسلم معامله وکهویا به انسان اره نه قبول کرنا ظلمه پشتگیریا مظلوم و مستضعفه به سنت خو پیش ایداروانا کریه رسول خدا دوی وارید جبو ایداروانا مستره و نمونه اگر ایداروان به مشورت و لیاقات معامله نکه عدالت بجهنینه سنت جی پکنینه اف دبی صدم پرسیاریا ایداروانا میوان قیمت مقام تو کسکی نت سر مقام پیغمبر دیا رسول خدا التماسی برتیل نحقی دروتی تورپیل و ظلم قدخه کریه امجی جباجر دیاربکر دوی روژا برنامه خودی درکتنا لسنتا پیغمبر ام گازی ایداروانات کن ام دبیشن گلی ایداروانا دی ایدارا خودی به حقی معامله به انسان را بکن دی ایدارا خودی رسول خدا بشوپینن قانون اروپا نشوپینن قانون وان سلوان بخو قانون وان بخار بهره جبو مدل رسول خدای سنت رسول خدای پیغمبر هم سروک بو هم سروک دولت بو ایداروان بو چاوا ده همی کار خود جبوی ما نمونه و مستره بو ده ایدارا به حقیقی جبو ایداروانا نمونه و مستره اگر ایداروان ظلمه بکن و به میلیونا حق انسان غصب بکن اگر ایداروان عدالت بجی بینن معامله بکن به میلیونا و دعای انسان بستینن بوی اطاعتو چوپاندنا سنت پیغمبر اول ام گازی ایداروان آدکن قیمت و بقاسی شوپاندنو گریدانا بسنت رسول خدا ریا قیمت و بقاسی گوهون رسول خدا شخوره بکن مودر قیمت و هف قاسه میوان بقیمت حضرت محمد صلی الله علیه و سلم دی تاریخ انسانیت ده قلپا زنجیره پیغمبر ایداویه او تاقیبانوی صادق هر دم حق و عدالت تمثیل دکن میراثا نبوت نیوجومایی وی تمام کریه اگر نه او تاقیبانوی صادق بونا تاریخ انسانیت و رکی رش بما بله جروجا گو رسول خدا صلی الله علیه و سلم جناب مبار کریه و ما پشتا خدایی سنت آوی جوه روژه وبشونده ما نج مدنیتا غربی کفته و نجیان شرقی به ایمان مخیر و خشیقت ندی ما نج ایزم بدین و نجی جکف نشوپین باف و باف پیر خواه ما خیر و خوشی ندید درده و امت تو ایزما درمان نکر یا رسول الله جروجا تو چویی جگوریه و امتا دردکش قیرین و هوار قط نبلیا
شوه ما کلکش روژ ما دماتمه ده در باست بن بولا جیبا و بحلیا لهمبر هفقاس ايش وألم درد بونه دریایی دی چقاس دریش و دجوار بو یا زمان ظلم و ظلمتا ظالما دگورا شوه دجی ایدی نماهلتن اف اور آسیمانا غضب اف اور آسیمانا غضب دبارینن قابیل و میرات خوروی ولدین و هلبریان شاغ آوتن الاردا نبیان سامر صراف آزر پوتشکر لهب خسیس ابنو سلول درو و بزدونک ایرو دیسا دخوازن ببنسری لسر لاشه و امتا مظلوم و بلنگاس جهلادند زنای روشلات و فلیسوفن روش آوا لسر سفرا دجال یا هم چاق جویان هستی مدکوشن جغرافیا می برومت نابینا نیل و فرات الهف باردکن امجی هی بی اختلافا مذهبا امجی هی بشر ناف بخوی به هف داکتن لسران سر جغرافیا اسلامی پشتی ما قبلا خوشاش کر گلی خوشکا گلی برا ام بونه جلاد خوا ام بونه جلاد ام بونه عاشق جلاد خوا ما برای خوا ناس نکر ما قبلا خوا وندا کر جبر وی که جهر عالی آسیمانا عوره عذاب برگی مدبن لما ام دگوزن دگرک تاریخی جنبی و قدرا ج تاریخ قدرا جبه ناموسا عوس مایه لما ام دعاوقن لچرافا لورا زر زیر و تزویر دست دانه هف گلی خوشکا گلی برا گلی اوین دارن پیغمبر اف زوستان هندک مایا بقدا لقداندنه یا نها بهارا بگل و بیبونا بارکری رواق خوفه دگرن چونکی دست ماهر ذره ذره زراف زراف وحيل تفني دخن لورا گو حق خویاد با باطل ونداد با بلکی ایرونی که تنگی و تعلیه گو ایرو هم دکشینن لبله پله تقویما دسپیکا عصر عدالت و آسودتی ردده فجرا کفره فجرا کاذبه پشتی فجرا کفره کاذب فجرا اسلام جیانبار و باوه جدر داوا خناسیه جهره مامه جی دیار بکر جی باتمانه جوانه جی کردستان آویتیه در مزگین لوبه دهندر وان گوهرتنه پیش روژت دنگه هری بلند و دنگه اسلامه به دنگه هری بلند و دنگه اوین دارن پیغمبر بن تکبیر 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 دبه روژا مبارک ام گازی استاد خواه بدیع زمان دکن چی گوتو بو استاد ما گوتو بو شهلا شرقت نورک و باوجه دار اف نور و بدعتو تاریتی جهف بلا ولا بکا من پر خدا بندی و نوره هجی از لبندی و مه لبل گلو کلیل دو بحاره دو دبن پیوست مروف جی گلیل گل و کلیل لی وهاره بنگه آماده بکه و من ناس کر ام بوی خباتا خواه جوان ذات نورانی را بنگه حاضر دکن دوست و دشمن دوی روژا پیروز ده ام گازی دوست و دشمن همیان دکن دوست و دشمن برابزان به اوی دار پیغمبر سفر دیروکی یا صلحالدین ایوبی نیوجو مایه اوین دار پیغمبر و سفر و بقدینه مزگین وبه روژ
جن گوهرتنه دست پیکریه وجه تاریخی صلاح الدینی بره دورهلا خو دایه جغرافیا ما خاچ پرست همچاق بترسن 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 نبی صلاح الدین گله کرد جباتمانه جی دیاربکر جی چهار پرچه کردستان برکتنه و جی جغرافیا اسلامی رومت وقت 100 سال یازدمین و درخه بترسن نبی صلاح الدین برکتنه امانتی خدا بن از و توا دسپرم خدا دست و لسر حوض کوثر بگهینا يه رسول إخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خدای تعالی جو هنرمند من راضی و انشاءالله گلی اویندار پیغمبر تمام برنامه بخیر به دعای بخیر داوید بن اما وی برنامه بخیر جی به دعای بقدین انشاءالله جبر وی که عالم اتحاد العلماء سیدا مالا بشیر شمشک ام دعوت میکروفون ادکن کرم کن الصلاة عليه والسلام عليه الصلاة عليه والسلام عليه الصلاة عليه والسلام عليه الصلاة عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين يا ربنا يا إله ما ایرو جارک دی مزارو کے خوا پیرک خوا اختیار و جوان خوا امکتن ری لوی میدان مبارک ممل خدا هف ام درکتن حضوراتا
جبو راضی بوناتەیە یا ربی جبو حەزکردنا پێغەمبەرێتە حەزرەتی محەممەد مستەفایە یا ربی وێ هاتنامە جبو ڕزاخوا قبول بکە جبو حەجێکردنا پەیغەمبەرێ خۆشمە قبول بکە یا ربی وان ئینسانێک و جبو حەجێکردنەوە حەبیبێتە لەوێ دەرێ جڤیانە وەیا وانێک و ئیمکاناوا چێ نەبوویە لەبەر تەلەڤیزیۆنێ خوا سەیر و تەماشا وێ ڕۆژە موبارەک دکن وێ بەرنامە موبارەک دکن توان بەر شەفاعەتە پێغەمبەرێ خوا بێخە یا ربی یا ربی مەخواست لەوێ مەیدانێ ئەم ji temamê xelqê xwe Müslüman re vê mesajê bidin xelasiya me huzura me saadeta me ya dünya û axîreta me bi fêmkirin û mutabaeta pêxemberê te ye ya Rabbî tu vî dengî bigîjîne temamê Müslümana vê mesajê بتمام مسلمانا بدا قبول كرن وصح كرن يا ربي يا ربي تو حجي كرنا پیغمبر خو بخ نصيب ما يا ربي تو مب اخلاق پیغمبر خو كو اخلاق وي قران بو مبوي اخلاقي بدا اخلاق كرن متابعه پیغمبر خو مبدا خوش كرن وحس كرن يا ربي مدرياوي دب مشينا يا ربي لسر حوض كوسري مبيخ هفال جيراني وي يا ربي مبوي ربيخ جنة الفردوس يا ربي يا ربي تم الشفاعة پیغمبر ومحروم نهيل يا ربي تمو زاروك ما أهل ما وتمام دوست ما وتمام مسلمانا بدا خاطر حرمتا پیغمبر خوا وما بر شفاعتا وبخ يا ربي يا ربي اف حجي كرنا پیغمبر تيوان انسانا لفرجفياند في عشقي في محبتي في براتي يا ربي تل تمام عرض اسلام بدي بلاكرين يا ربي يا ربي تو یکیتی و براتی بخناوا ما مسلمانا وان تفریق یهانه وان فتنه و فسادیه کو ایرود ناو عالم اسلام دنا عالم اسلام جهف بلا کرنا پارچا پارچا کرنا تو وان تفریق جناب مراقه بحرمت حبیب خوا بحرمت و عشق و اوینا هانه که تو وان فتنه راکه جناب ما و یکیتی و براتی ناو مدا لتمام عرض اسلامي بدي تاسيس كرين يا ربي يا ربي تم بيخي يق وجود يا ربي تم بيخي برا يا ربي تو حجي كرين بيخي نافاما يا ربي تو محبتي بيخي نافاما يا ربي تو اولادي ما قيزو كري ما خاصة نسل ميجوان جتمام فتنة انسو جنة محافظة بك تمام گناه في زماني بلا ومصيبته في زماني محافظة بك يا ربي يا ربي ايرو لسر عرض اسلامي مسلمان پارچا پارچا دبن خوينا زاروكا درجه ناموسا مسلمانا كتيا ناف دستو بيا وارو مملكة مسلمانا تارو مارد بي وانكو تارو ماردكن يا ربي توان هلاك بكي يا ربي تو ظالمة هلاك بكي يا ربي تو خاينة هلاك بكي يا ربي تو مسلمانا سرفراز بكي آزاد بكي يا ربي جفي ظلم وطاريت يا كفريت مسلمانا خلاص بكي بحرمتها حبيبي اخوا يا ربي نخوشي مهنا ايكو جبوا دعا خواستنهنا و ايكو دنگي وانا نگشتيا مهنا يا ربي تجمع چهتر دزاني بحالي و تو تمام نخوش مسلمانا شفا بكي
تلوانا وري رحمه جتنگا يا وانا کے خلاص بك يا ربي يا ربي دو زندیانا ندا دناوا چار دیوارا دبرائے مہن یا ربی سال در باس بون زمان در باس بون اف برائے ما ایرو حالاج مدورن هیویا ما توی یا ربی غازیا ما ببال تفی یا ربی رحمتا عدالتا شفقت و مرحمتا تجیا هر کسی زحفتر یا ربی ام خطا ویجن دریه رحمات البراء موري رحمه واخلاص بكي ام خطا ویجن دریه عدالتا دریه شفقت مرحمتا يا ربي ثم بهيفيا عدالتا عبد خوف نهيل يا ربي توفان براء ما بهيفيا رحمه عباد خويكو رحمه ناكن تو ايدي ما بهيفيا وان فنهيل يا ربي تو المورا رحمه تو دريا رحمة البرموان براي مفكا وانجي بقي جينا نافما بلا اوجي بزاروكو دوستي خورا لفان ميدانا بمرا ورنديتن يا ربي ام هيفي يا رحمة تدك انتو فان براي ما خلاص بك يا ربي يا ربي عرضو زاد ما احتياجي ببال الرحمة تفا ببال باراني فهيا تو رزقك فرب ديما زاد ما عرض ما بباران احيا بك يا ربي تو بركة بسر مرة ببارين يا ربي يا ربي وان خشكو براي ميكو مملكة دور جبو خاطر راضي بناتا ومحبتا پیغمبرتا كدنا رياو هاتن ويدري بالسلامتي بقضاء ببلا ومصيبتو نخوشيتو واناكي بعشقو كيف بقي جينا مالا بقي جينا مملكتي وانا خوشي وحضوري بدوانا يا ربي يا ربي بحرمة فان ذكر صلوات وتكبيرا وفان دعايا هانيك تو قنه ما وفان خشكو براي ما تو فان قنه ما عفو بك ما باقش بك لفي ميداني وبشينا مالا يا ربي آمين والحمد لله رب العالمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة